Hoini September ni thum kumsang ni somni panga nilai ni ani a in zavain chibaile vekule silaile anei tu mi pathum man ral thuam chevela omti thuan don bo zuin Assam Rifles te chuan tholeni khan lawar theiwa siaha district a lir thei pakhat atangin silaile magazine pakhat anman Assam Rifles te hian vehicle checkpost an siama anrin lir thei an lo tidinga lir thei an dapna hian G3 Rifles le magazine pakhat chu mi pathum kutatangin anman heng ral thuam le anei tu anman te hi tuipang police station a hlan ani ruaman na thar nei lo Private Hospital Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS le zom lo ten anzom theina turin sarkarin ruaman na thar siam anei shan lo Assembly session nei zo taka member te zo na changa he thu hi tarlangin Health Minister chuan MUHCS chu April ni khat kumsang ni somni panga tanga mantran ani thute tunin muna MUHCS atana sarkar sum ruamanza chu Finance Department a dilmek ani thute atarlang MUHCS noya hian category sang atangin beneficiary chungkwa noi ni singriat sanga zanga somnga pakwa anom meka MUHCS noya sarkar hnathawhnaah singthum sangruk zathum somni pali anom meka pensioner in register singkhat za somruk pathum anom mek bok Prime Minister lozin tur in buat seinan finance na tlang nei India ram Prime Minister Aizawl lozin tur in buat seina tan nimin chonhu khan Aizawl Municipal Corporation IMC athok tu te chuan chaltlang le chan mari venga kongpui le a che velti fai na tang an nei na tang hi Aizawl Mayor Pularin enga sailo le Municipal Commissioner Pu Joseph H Lanram sang hovin an neya kongsir nimte sam fain railing balte an sil faya ama a Lauti fai to dor puile zarkot venga retaining wall rong noi na te po an thok bokani Indian Prime Minister Ronjin Turatana in bua seina khopui sarkar IMC hi faina thuam pui helipad le lamwal in kar kong puile lamwal faina le moina konga mo phonna pek ani a karma sa ukas ni somni parukum sang ni somni panga khan he kong pui kara local council sompali te chuan natang kowin kong puile a che vele tuiluan korti faina anlo thok to a inrin ni khan lamwal bolho then faina tho ani bok IMC chuan ukas ni somni pasari kumsang ni somni panga khan thu chwa in Indian Prime Minister in Aizawl ron tlo don wangin thuam pui helipat atanga lamwal in kara kong pui via chaltlang le ramhlun le a che vela bungroda nokten September ninga kumsang ni somni panga ral mangi in singhoi vek turina shiatira in sakna bungrua sang iron rod balu rora le thil dangte kong kamada zongjong ten singhoi vek turte workshop sang le dor siam ten an mun ma ti fai tur le an bungrua te dor chunga singlut vek turte in ashiatir to bokani hengba ka hian IMC chuan VVIP na apal tlang tur office te po an mun ma ti fai turin angen bok sarkar hnathawhnaah pension to roi non mi somthum an om puke sabdanga minister Department of Personnel and Administrative Reforms changtu Minister Puke sabdanga chuan Assembly session nei zo taka serlui bial tu MLA Pularin sang ralte zona ziaka changin January ni khat kumsang ni somni pali nulama sarkar hnathawhnaah pension to roi non anom thuatar lang Minister Puke sabdanga hian Mizoram sarkar hnuaia pension to roi non re-employed te tar langin anvain mi somthum anom tho soya anjinga hian group din hnathawhnaah atanga secretary chin an omani roinon zinga accounts and treasuries finance department atangin mi paruk antela Mizoram House New Delhi athok mi pali anom boka law and judicial department atangin mi panga anom bok engineer la sangliana chungchhuak engineering chief PWD chu consultant atan September ni somthum kumsang ni somni panga thleng kumin march thla atang khan roinon ani a tlang timoya zote joint director agriculture department mi chu kumin march atangin kumsang ni somni paruk march thla thleng roinon turani bok law and judicial department atanga roinon chen khatte hi kumsang ni somni pali April tha atanga April kumsang ni somni paruk thleng roinon turan ni bok IF MIS chungchang soiho nimin ni thakwa kumsang ni somni panga thole ni khan Chief Minister Pulal Duama Hovin Office Advisor to CM Finance Puti BC Lalven Chungale Finance Department thonei tu ten
IFMIS chungchang an soi ho Chief Minister chuan Finance Department le Taxation Department hi chhun fin ni to mai se Taxation thilbi ka hian Minister Dr. Vanlal Thana chu ama puitura ruat ani thu soin GST Council meeting lo om tura po hian akal don ani chuwang chuan Taxation lamthila chuan anhena file kaltir zel turti in Finance Department a thoktu te acha meeting a hian IFMIS works account Datil dan turzir chiang tu study team for check payment under IFMIS te report ngai thak ni in rotna an nei po an thin nga la heng an rotna te hi atrulangan soi ho nuwa bozui zel dan tu te ruwa man ani kum somni panga chungin Mizoram a heroin kg zani somli paria chuang le methamphetamine kg zanga somsari panga chuang man ani a kumina January thla tanga July thla chung khan heroin kg somni paruk chuang le met kg za somnga panga chuang man ani to Excise and Narcotics Minister Pulal Nginglawa Marchuan Assembly Session nei zo ta ka khan MLA pu Clement Lalming thanga zo na zia ka changin Excise and Narcotics Department chuan kumsang ni tanga kumsang ni somni pali kum somni panga chung khan heroin kg zani somni pariat point pakhat panga le methamphetamine kg zanga somsari panga point paruk pakhat pali man ani thota langa heroin le metman za thi kumsang ni som pakwa tang khan apung na salhe ni Excise Minister Tarlan Dana hian kumsang ni som pakom halam khachuan heroin hi kum khata kg som ai tamman a ngai lawa kumsang ni som pakon hulamai ro chuan kumtin kg som chunglam vek man ni in kumsang ni som ni pathuma phe ka chuan kg som sari paruk point bial panga pariat man ani a kum som ni panga chunga heroin man tamber kum ni in kumina thlasari chungin kg som ni paruk point pani pakhat pali man ani to bok methi kumsang ni som pakom halama khan kum khata ke zuruk ai tamman ani ngai lawa kumsang ni som pakon hulama chuan kumin thlengin kg som pahnia tanga kg za somnga panga inkar man thin ani thung kumin kumkal me ka January atanga July thlasari chung khan met kg zanga somnga panga point pariat pani pali man ani to a thlasari chung le khian kumin hi Mizorama met man tamber kum ani to ani Serchip District Magistrate in Savale Ramsaka khap Serchip District chunga tunlai hian mithin khatin silai sang le manro dang mangin Savale Ramsa anpel thinti hriatani a henga wang hian ramwak kara inka palwanga nunna hial chan pon lom to thinani chu wangin kan chevel nungcha chi sang te an chireu mai lawa humhal anni theinan le ramwa awanga nunna chan anom lonan Serchip District Magistrate Pupol El Khuma chuan Section za somruk pathum of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 tlo chanin anwai thupe khia chua Serchip District chunga mi tumain airgun air rifle silai seiro kherle manro dangmangin ramsale savare reng anve in an kap mai turani law he thupe khian thule omma chu order chu ani September ni kumsang ni somni panga tanga thlani chung a huamang he thupek zom lo chu section zanhi somni pathum of Bharatiya Naya Sanhita 2023 a dan mangin shemthei an niang thiamthil zirna hong thotani ni khatlakwa kumsang ni somni panga khan hulhiap South Stay Center nei boy pwala buat sai ruilhongai damek ten athlona thiamthil anzirna skill training program social welfare women and child development department pilarin puin ahong he skill training thokhatna program hi hulhiap South Stay Center course zo batch khatna le batch ni na te pualani a mi somriat pali in skill training hi andong donani in khoma tarlanani danin thiamthil zirtur ruam mante chu aluminium fabrication assistant electrician le basic food processing course te ni a discipleship training institute ta pathian thu zirtur anombok aluminium fabrication le assistant electrician hi mission foundation movement MFM Center dor puiveng thara September ni khatatanga September ni sompanga kumsang ni somni panga chungin zirtir anni ang basic food processing course hi Mizoram Food Processing and Research Center selinga ria chilin September ni tanga September ni nga chungin zirtir anni thungang tona hian hulhia batch thumna kalpui mek ni in mi za somsari anom meka anni tilin hulhia pa enkol to zongjong hi mi sangkhat som pani anni ral muan tlang I thlengang u mizote hi nam in mangai indu sakle hoi hom kan ni thin zalen na kan ngai sanga kan ngai lua kan nun po zalena midangte zalen na po kan thithiam bok hetianga nun ral muang taka kanom mek zela hian kan rama thleng tur po kan ngai ngai lo
thusha tur kan hre ta fo maya mi ti buai she tak ni thin khan mi rama thleng tur chawa kan ngai thin ral thuam chelek mai du anom ta zeu zeu mai in ti buai ngai lo kan ni bik lawa in ti buai po ral thuam le man ro chelek ero kan she ber ni thin chungin chutiang thom chu kan hre ta fo maya apoi ngot mai hetiang hi midoi jepte thom no dik takani khotlang nun ho na thleng poin en sandan kan thiama midoi jep an ni zia ti lanna kan siam fo po hi atul ome hetiang renga kan kala kan nun ho na konga kan film khur lo ni chuan kan nam ma ba khi a eng viau lo theya heng midoi jepte thom no sang sang mang tu te hi nui zata kan lak thiam chho zel atul tak zit to e me chia le naw pangjok te ral muanga anom chho zel thenan kan ram hi ral muangin isiam chho zel zo kang u lengpui airport din mun tur chiang lo lengpui airport forum chuan Aizawl chanchin bumi te thingpui in puin lengpui airport chungchang an soya Mizoram sarkar chuan airport authority of India AAI nena lengpui airport en koltir pek turin abo zui mumal lawa chuti line lengpui airport chu Indian Air Force nena hlan en koltir turin ma ala zui zela lengpui airport bula Indian Air Force IAF nena pek turin lengpui khwami pariat le si phir khwami pariat ram square feet nuai somnga sangkwa zali alak saka hengram hlut zong hi square feet khat cheng somriat panga zelin cheng noi sangkwa zanhi somruk pasari singthum sangkwa ni a loman solatium 10% of the principal amount cheng noi sangkwa zanhi somruk pasari singthum sangkwa le interest 12% per annum on the market value of the land cheng noi sangkhat za som pani sangria zaruk somriat point bial pani nen ram nei tu tin hena pek tur zong zong za chu cheng noi sing khat sangkwa zaruk somli paruk singriat sangruk zaruk somsari pakwa ani anti heiba ka hian competent authority for land acquisitions and deputy commissioner Aizawl district in administrative cost 2.5% apek tur cheng noi zani somthum pakhat singruk sangria zali somsari panga nen ram lak na na sen so tur chu cheng noi sing khat sangkwa zaria somsari pariat singa sanga za somnga panga ani anti competent authority and deputy commissioner Aizawl district chuan ramlak nana poisa pek ngai turzat awat chu ati fel saktoni antibok lengpui airport chu IAF nena Mizoram sarkar chuan hlana tumti mipuin anan shat khan in hialna na satak mipui alo oma chutiang nuwa chuan mipui nan chia dan chuan Mizoram sarkar chuan lengpui airport chu IAF nena nilovin AAI nena lan turina tile ta jok ti ani a mipui lama chuan IAF nena lan ai chuan AAI nena lan chu Mizoram ta na thajok turangai ni na lang March ni som panga kumsang ni som ni panga Union Home Minister pu Amit Shah chu Aizawl lokalin NGO Coordination Committee tin hena lengpui airport chu AAI in en kol tur thole thlathum chungin ruwa manna pe fel nianga tharuk chungin lengpui airport ti changtlun na tran niang ti na soya thakhat nu ni som panga thali kumsang ni som ni panga NGO Coordination try to chuan New Delhi a Union Home Secretary mu a Home Secretary chuan Mizoram Chief Secretary hena lengpui airport AAI nena pek na tur ruwa manna proposal thelu turati thualo shila ni somni pakwa thali kumsang ni somni panga a AI official te Mizorama anlo kalin lengpui airport ti changtlun dan tur anon en thli thlaya chief minister le official poimote an mu ama se thumu mal anlo soipui lawani ti chuan ni somni pasari thanga kumsang ni somni panga chuan wanglai ni chanchin bua chuan chief minister in Union Aviation Minister amu thole lengpui airport en koldan tura AI in ramanna asiamanga chuchu Mizoram sarkar chuan alozir chiang don ti in a reporta chutiang chu mipuin anchia dana ni lain ni thlasari kumsang ni somni panga a RTI zona chana lengpui airport AI nena lan chungchang chu Mizoram sarkar GAD civil aviation chuan pu Amit Shah lengpui airport AI in en koltur chungchanga asoi ni som panga thathum kumsang ni somni panga bozuina mumal omlo thu Mizoram Chief Secretary in Union Home Secretary nena ni somni thanga kumsang ni somni panga lekha thonti chau tarlan anitani soita kangin mipui lam chuan lengpui airport chu Mizoram sarkar chuan a en kol hei theilo wangin midang en kol tir ani don chuan AI in en kol turin Mizoram sarkar chuan thutlukna asiamin Mizoram sarkar chuan a bozui zel tura an ngai mek ani chutiang ani laya lengpui airport foramin chanchin bumi te an thrilang chu thil kaldan ani chuan Mizoram sarkar chuan IAF ne na lan turin a kalpui meka sarkarin mipui thudik lo atum lo lam a shilti na ni a amang an thak viawani college zirlai shwai tu ten CM an kom
Aizawl City College Joint Students Union ACCJSU hruai tu te chuan nimin ni thlakwa kumsang ni somni panga khan Chief Minister pulal du omachu apisa a an koma Zirlaite Scholarship la sem theilo chungchang le Forest Conservation Amendment Act FCAA dodal na chungchang an zot fi ani ACCJSU tarlandanin FCAA chungchanga article zathum somsari pakhat ji ra be na nga soi chu thudik lawani thosoya article zathum somsari pakhat na ji hi adwang tu ji nga ka telve wangin ka chiang tin sarkarin ngai to ber chu mishing ma sona ni ramngo le ramsa te nei cheu maila ram mi puite himna ader thona kandin muna thatsi lo chuan zia lawati kanram le namma sona tan FCAA an pas tamai chu athat jok thu in pulal du oma hian ACC JSU hruai tu te hi lo changa ZPM chu mizo mi puite mangai tu tak an ni wangin mizoram ta na thalo chu engma an ti ring lo tura mizoram mi puite adu thua soi Chief Minister chuan scholarship chu sem ani thoi thinan man lak mek thua soya SNS pars wanga budget sanction theilo po one time extension central lamin ape phalto ti soin central lam nge nangin DO letters athon thak ngal ani tur thua soi ACCJSU chuan scholarship chungchang bi ka arang theng bera zirlai ten an don theinan thei to pam halak puya viljui pui reng turin CM hi an ngen ani dampa bial MNF candidate voina puang don Mizo National Front MNF party chuan voin nilai ni hian dampa constituency by election omtura an MLA official candidate an puang don dampa bial MNF candidate tur thlang tu nomination committee chairman le MNF president ni bok puzoram thanga hovin thotan ni le thole ni chonu dar khat khan an candidate tur ngai toin an thu khoma voin chundar som pani hian Mizo namruna MNF president puzoram thangan official candidate tur hi apuang ang ro realize PM chuan an official candidate tan pu vanal sailawa an lo ruat to ani Tarlan to angin dampabial to MNF MLA pularin tuanga sailo chu July ni somni pakhat kumsang ni somni panga khan athia amun ruak no khaturian Election Commission of India chuan inthansha tirna la chhualawa kumina nei nge tur ani thung Rail station le FCI go down na thokte supply minister in Atei anga tranpuya tum thu shil Nimin Khan FCS and CM Minister Pubilal Chanzawa chuan Sairang Rail Station le Sairang din thara FCI go down sakmek le supply go down sakmek te tloa FCS and CA Department ho tu ten an troi omani Minister hi Sairang Rail Station na railway na thok tu ten an lo dong songa go down na tlo na FCI thok tu te CPWD engineer te le contractor ten an lo dong song buka thok tu te chuan minister hi na tho mek te din munshil fein nakallai mek ten en puya minister chuan an har sat na te ngai thak sakin Athei anga tranpui tum thu soin kanon zui reng don ani ati minister chuan kanrama mason na nalian tak tak tho ani a na then kha chu arei thin lu tuka helaya na tho te phei chu mipui eile bar ngong thei thilani wanga ron en fia kan ni kan sarkar chuan na thale zorang mipui ten an chhor thwa hi du berani a chu wangin karon en fia le thinang ati Minister chuan Sairang le a chevela mason na lian tak tak in tham me khian a thazongin kanram eile barang hong ka beisia chuti rualin kong le lama wantang nu na hong dan turpo inzirlok chunga kanloin bua se tu le ni ati mason na tho lian tak tak ten Arami tribal mi puite ang hong dan hi Ministry of Social Justice and Empowerment MSJE chuan angai pui mu emema Sairang chevela mason na thote po hi kan sarkar chuan uluk takin enzui rengani atibok CII Committee Tel Confederation of Indian Industry CII chuan Mission Foundation Movement MFM Executive Director Pularam chuan zela chu National Committee Member on Skill Development and Livelihood Member somthum pasari zinga arwat Pularam chuan zela hi MFM Executive Director ani ba ka Mizoram Youth Commissioner member nilai mekani CII hi India rama sumdong in zom khom polian ber ni in Ramchung economy thanlen na tura policy duang tu sarkar le sumdong te ingkung kaina siam tu ber anni VCP in kholaya mi zialbung paito afapa poisa choitir Chimveng Serchi Village Council President PPC siam liana chuan an khotlang thiang hlimnana danan zamangin ama fapangi chu kholaya ame zialbung apai wangin cheng somni a choitir VCP in poisa choi tura Asia tirna lekha hi social media po adarna salhea zalenin abiakna po PC siam liana chuan anin chunge ya bultan chu midangte laka po khawtaka dan aken ko theina ta na rimchang ani thuwa soi chimwenga hian faina chungchanga malatu gram sabha thu khom chuan
an venga amun lova bolho paile anei tu tel lova ran chhuak te chu cheng somni choitir zel an ni thu VCP hian zalena shila an dan thar siam hi cholkar ni vel an kalpui to ti asoi amun lova bolho paiwanga poisa choitir hi an la tam lo ni in VCP chuan asoya anei tu tel lova ran chhuak ero engemaw zat an man to a anei tu te choitir po anom nual to a hei wang hian tuna chuan mi puite pon an dan siam chu an zom thale to ni in asoi zoro in FCAA chungchangah Special Assembly kawa ngai to thale turin sarkar ngen nimin September ni kumsang ni somni panga Zoro Unification Organization Zoro Office Bearers meeting chuan Mizoram Sarkar in Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt chungchangun takinan soihawa FCA Act 2023 hian sarkar lai pui thunei na sang taka pe a section panhi siam thathian ramlei lungfa te ta na har satna na men lo min thlenta ani pakhatna FCA 2023 in ngaina thiam extend tura ada hian international boundary changa kilometers za chung chu central sarkar in adu anga man thi turin state sarkar le village council gram sabha NGO te ron ho lo po a man thi turin thunei na la a forest clearance lak boy ngai ho lovin ma ala thei panina he FCAA 2023 chuan Indian Constitution article za thum somsari pakhatna G ina kanin humhim na tura dan min pek zongjong a kalfai veka chanvo min pek arab bet veka indigenous peoples chanvo chu saknani FCAA hi Parliament in adopani a article za thum somsari pakhat jero chu Indian Constitution ani democracy a chuan constitutional zokin thone zokani pathumna FCAA 2023 hian international ramri atanga kilometer za thleng thunei na neya forest apuan ani atangin state thunei na alak sakngala central in thunei na ain peti nani FRA 2016 forest dweller te dikna chanvo pek poti der thongani palina FCAA 2023 hian Indian Constitution article zanhi somli palia kala he article manga siam 5 le 6 schedule in autonomy le rights siam sak ADC UT le state chanvo achu sakani pangana FCAA 2023 hian Indian Constitution article som pakwana abo chia he article in chanvo min pek freedom of residence and settlement freedom of occupation trade profession te abo chia ni parukna India Constitution in article somni pakhat na in chanvo min pek ena zalen taka thunei na min pek chonek che pabina tribal teram ngoa anei zona tura dang pinghal bokani sina hrisel na thale boruak thianglim kan mu theina toram ngote anduanga an chha thewangin weather le climate theng point na satak athen thei dina environment na satakin ati chithei bok ina mimal tinte dikna chanvo ati chithei bok pasari na toy tro namte ta na in humhim na tor UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples article som pathumna som pangana panhina som pasarina panhina somni pakhatna somni palina pakhatna le somni pangana te chu he FCAA 2023 hian na satakina bo chiani he FCAA hi Supreme Court in angai to lai me kani a court point final decision policy am theilo laya lo pomngo thia fel lo lea nakina zofa te lo omzel tur ma khwa ti chithei don ani kansha tangin FCAA 2023 hian kan fundamental rights abo chiat wangin Indian Constitution article som pathumna soi anga he parliamentary act hi ti top mayamo Indian Constitution in dikna chanvo min pek anga herem chi ni in alang keni Zoro Unification Organization Zoro chuan kanram le namta na himlonia kanshat wangin he ekhi kan pom theilawa Mizoram Sarkar hian central lambeng a thlenma nge ya ngai to thale turle atulanga special assembly helpo kowa ennon le turin kan ngen ani Lalram Hluna General Secretary Zoro Unification Organization Zoro General Headquarters Aizawl Central mithiam ten zola muga silkwam seat siam na turan to Central Silk Board Scientist Team chuan nimin khan ten zola muga silkwam seat siam na tur mun te su fangkwalin an endika amun male muga pangang cho bul thing te than ti thon soya Mizoram chu muga silkwam khoina ta na du thu samani thule hun local zel tura Mizorama theina omte tangkai le zwala manani theinan theito panchwa tur thuan soye Central Silk Board Scientist Team te hi Meso Director Dr. M Maheshwari chuan akai shwaya Pubilal Chwana Deputy Director Sericulture Department Government of Mizoram Baka District Sericulture Office Hautu Tenan Troy Ombokani Central Silk Board Ministry of Textiles
Government of India le Department of Agriculture, Government of Mizoram Tangkop, Central Silk Board Ministry of Textiles, Government of India le Department of Agriculture, Government of Mizoram Tangkop malak na in okas ni som pakwa tanga ni somni kumsang ni somni panga khan twal cheng khozole tenzola te ni puilaya muga pangang khoi program an ne mek chu joint supervision nein an lo tlo to ani zirtir tu te an ngai lu ti lan tir nan zirtir tu te tan 30% discount zirtom ni hi India rama zirtir tu te ni ani a he ni lo thleng tur den chen hian zirtir tu te an ngai lu zia lan tir nan Millennium Center a dor pakhat chuan zirtir tu te tan bik an thil zor chu aman pa ngai aya za som thuma tlomin an shal mek Millennium Center second floor C61 ZT Fashion hian ni kumpo khan zirtir tu te ni hian aman tlomin an thil zor te chu zirtir tu te tan aman tlomin an lo pito bok ZT Fashion hian mei chepe khok bek ke korle thil dang ten zuara zirtir tu te tan bi ka aman tloma anin shal hi thole ni atanga tanin ningani thlengan kalpui dona sarkar le mimal skula thok zirtir tu zongjong a huam vekani zaleni na biak na ni kuma zirtir tu te ni puala an thil kalpuya dor tu zinga then khat zirtir tu nilo zirtir tu anga in chala nom ti soin kumina hian ID kengzel turin zirtir tu te chu an ngen ani sarkar shat puina tel lawa lir theya ko vapur tol khap chungchang Aizawl Dc thuchwa sarkar shat puina tel lawa lir theya ko vapur tol hi dan kaltlatani Aizawl district khwam chunga dan phallawa ko vapur anom lonan khapna thupek chu alo ngai le ta a chuwangin engineer ler shat puya IAS District Magistrate Aizawl Dc chuan BNSS 2023 section za somruk pathum na in thunei na pek angin anwai tarla nang hian thupek achwa Aizawl District chung khoi muna po danina phalbak chin kuwale bungrua re renglak lule phur khap thlatani he thupek bo chia chu BNS 2023 section zani somni pathum hnuaya remthei an ni ang thupek hi ti toy ani lo chuan puana ni atanga thlani chung a huamang he thupek hi September ni khat kumsang ni somni panga hian District Magistrate silanem ngetin ming ka zia anhane khotlang in camping buat sai amveng khotlang tangrual chuan anveng chunga roilhongai titan September ni khat kumsang ni somni panga thotan nia tangkhan agape camping center durtlanga camping an buat saya ni som pathum thakwa kumsang ni somni panga thleng aw don amvenga hian kaushana Presbyterian kaushan pani Salvation Army Salvation Church le UPC Notice India an oma ani ho hian camping atan poisa thovekin Presbyterian kaushan hnuaya kaushan meichia pani te point poisan tho vevia Local Council YMA MOP le MHEP te point poisan tho a branch pani KTP ten sound system ne tuldang te an tho thung anveng chung mi chung ko enga musat point camping atan hian poisan tho a poisa tho tu te zinga bial tu MLA pubilal chanjawale bial tu corporator Nula Christina Rolo apui sai lo te po antel camping committee fel tak indinin ani kai thwaina hnuaya hian camping hi kalpui ani campa lutur o manga ngai te chu wai melamin lekha pe in camp lutur hian an soma anvenga medical lam thiam te chu anin duty chok buka security lam chu wai mele KTP kuta dani in a chokin an duty thina ni a thingki na chesualin athi nimini ni thlakwa sang ni som ni panga chundar som pani vel khan walal hruai kum somthum panga vel son of zabiaka mamit fil veng chu hnathawhnaah vandoina tokin anun na chan beng varna thudon danin walal hruai hi phaizaw mami district ami huana tik thingki tina in hloa namdang vai pakhat nen an thok nimin chundar som pani vela thing an kit chu an thingki hiana chaka thing danga koi thlua walal hruai hi alu bor vela vuani walal hruai votu thing hi malpui tiat vel niin vandoina thlenna hmuna hian ka po chon loin athi ama chhortu ten phaizaw ueme hruai tu te thil thlen dan thril thria in arwang hi an la chumi hnuwa an khuwa pan pui ani walal hruai hian nu pui nein fanu pakhat an nei an fanu hi taekwondo wangin phaya omeka voin hian pa ruang nan man tumin alo hodon Maria CT Zuali son anita top mai democracy chu mi pui thlan ayo ten mi pui ham thatnan an noya chhortur sarkar official tinen tang kopa ro relna ani bera kanrama ve thung chuan sarkar bong roi jok ten bong pu ber hena hetiangi ti lo chuan na kan thok theilawang tia department minister an vo zam theina
athling lau thung zunia department staff lamin pi maria ye an thopui theilo chanla wantang cha ta puan zar alani lo nge kala chiar fulo jok tin hetiang taka sarkar hnathawk arwai tu laka le an ho tu te laka an huai sar ngam na state dang india rama an karing mia lo bok pi maria hi mi huai sen lo nei lo ni inalang champhai dc han ni jok chung reng khan dan lawa kovara ro tol ruk man chwa konga theito pachwa chungin alaka fir an la thelut ngam tak deu jok ani kha IGP prison ani lai po khan amalak na kha chak par hleti ruat felanu nen hian kan chiang khopang mizo christian ni hi za thlak chang vatam tak em mi in sarkar thupek anga department akai shwaya ashwal na deule kan phun murmura mi mala doi le si pol phena wai sen pher ekla an tam na ro e dikta kan tho tum chu mel ma siamna mi huat lona tling ta zel ani hi kalphung lui kalphung thar anti poina achhia thei mia lo chu ni pi maria an thopui theilo chania soi hi awa ho kher em pi maria CT Zuali IAS a department staff ten an thopui theilo chungchang site bi wani thanga pi maria CT Zuali hi a department na thil wangin tuna hian india rampona zin meka asimi kol tlang theini lo pi maria chungchang a hian mirin tlak tak pakhat ka biak chuan hetiang hian a soya pi maria hian sarkar na thokte hi mi pui rongbol tu anni angin office hun chunga chuan an mani dor tu te dor theya an thutna thin turin a staff te shil thin ni in asoya ma se sot lem lawati office na tho hun chunga du huna chwa bo mai te an ching thin chu pi mare hian tha tilawa industries department chaw ni lovin department to thin a office hun vondik adu thin wangin an ngai thelo tlang pui thin atibok office hun chunga in thlada thin te chia chianan ni theinan ti in office a pi maria hian CCTV awata ni in asoya hi an ngai theilo ani ati thudon nei na soizel danin director ani angin office discipline kengko tura mo phurna nei ni a discipline ngai theilo te du dana chu remati lawani ati a Mizoram sarkar noya office tam taka CCTV hi wa ani to a industries department chaw hi CCTV wa anni lo thu asoi bokani hei zong hi he department a sarkar na thok zom tho thanglu tukten in khwa khirna an ngai theilo wanga department minister hena anzual kauna le thule la minister doi jeple nep tak bokin ma lak dan zoram mi puitena kan lo sha dan chu anita aloni e